num sya yalam bakala hakini ki lai ki saw kli kisnem wat num sya yalam bakala hakini ki kindiat benai shwa bangini kun yak NDC election kumba pila sharia hagi mengalam jaga voice of the people party bunda ki pajak dan ki bam itu wat tayuta candidate Dr. Ricky Hendrik ai ke Chindershan yaga voice of the people party lagi jaga nilatam ki patba ki ai ke Chindershan namar bale ki shania haga taga mangrim jang the voice of the people party banwan ra yaga sinshar ka khadar ga khoi hangani ga ri gaji na dei tanga sinshar ka khadar ga khoi ko ki patba ka bala pat banwan ra yaga jingla o minta gala sangton ki ba kwa ban pinsku thu bakla ban kan tho ban yalam bagla yo patba dan gibong o kani ga VPP upa ardenle upadan ga jimot ban pendono yaga district council namar balai ukwa bananra yaga tagaan ka balai spa anyo puai lani ga taga artikel ga balai spa anyo puai o ki patba ngamra ban snutu sebagai pat kalinti kan persang ban pensnutu bagla yo patba lagi kita kibaong baga district council ka kranbor hadok kata-kata balai ka district council ka laban yarap yung patba habadan ka jingkang ti doyong balai ka district council ka laban yarap yung patba habadan ka jingkang tonding balai ka district council ka laban yarap yung patba habadan ka jingkang ti mau ti syap kumanamanta Pinut ba upay ba kung siya PBM kung ginawalan dyan ang voice of the people party nginam siya ang mga kataraw bansyupan kami upay ba niyang nitan kami kaan kabatran kabanyata nagajintugar dyan kiaan dyan ang sarkar India hagan ni kajila kaji o kipay ba nga dyan kaji ismenta karas kamru nagipay ba hagan ni kari kabait kaji kinumpat tau kinumpat bishar yaga voice of the people party yang mentahi nai natut berpat ba kat sabangalik kia kembu kiang kembu badan nite neraibet mengkatalan jakat baja bat MDC bat MLA yang ala yaga voice of the people party nida kuat bini baga voice of the people party kan sinsyar kalong ke kabas ngotunat o dan kibri kibangai kendu kiri orang ba kat samangalik kang barden kajing kerman jo jat penrio ka dai satanga the voice of the people party telana mafi ka PPP ru pisat syukur lakot kari baga jat penrio bat ngaru manam tre ban kat bochu ngan thangno wari ka epic ka jonga katakan ba jin sisya nangiu kon kinawalam ngidon ban ong yikipat ba ko kipat babit kinawalam jaga voice of the people party kisane abetang api upat ba bapinam bagla lana bapi kipat baru bidang bagla lakot kajat menriu kajat nagatana watam kam yang kinawalam bani upat ba banum bagla dalele ruem hagame ka kenti ka pemerintah nomor upat ba utip kuno mentahun bishar ya the voice of the people party oh namar kita nanti kita sedang berpinsutu bakla mentah dalik pan jingerap dalik wat ki jinge kiong kumno namar bapak ba mengenai wakersan pra kat habadon mudor mapi lagi live pun riu teligi constituency ngirajak hadu live pun teligi constituency lana kadai ke election MLA katanya asin syar marwai ya kecelah kecungi ngijak live pun teligi Lemsem lala bancak haki artli ki constituency apa sorslong bat hangkoi tok riboi namar gede ki jaga gebrak hampun pat lesi ki gi cakri ki balang snow atati ini noi kembang ala manta ndai bangon man kop ne ban kren song ki wei pat ki cakriu ki lap ai ki ini kira wan banyak kendo ini kiong AMP stanga voice of the people party kabalak ban klipat ya ke Meghalaya niru ngem bakalasyu Nin ay the Jingashan, Namagadanga Bun the Jinek the Baskem, but the voice of the people party, can yo like Pusan, Ki Emily, Naka like Rumre, Kaliki constituency, Kokipatba. Kokipatba, di nomor kata-kata. Katan kami ni mentah, banlang kita penskem, ya kecil, ngensek
wati ki store disni ninam highlight ya ki way bikin pinsu to pagla ini ndrai ngino em hado bangenda ai ki ka bor hau apra yaman bang ninam pat kren ye ninam pat bishar ndrai ngil sa stang ban bishar yu pat ba ya ka VPP ya ki nangalam jong VPP nadu usnem apra upai ba udani da ban bishar ini nadu usnem apra onda na pintuk bor ini ndrai menta ko ki pat ba ngidang jana prengat ma jong ga jingale ngin hapan yele o wat mentangan itu ipi hadirin jong ka MLA election hada jiak linting la tray la yat bat ni la tray ban pentre ya ka MP election dang don subun ki basmo ardatin baga ta PPP dan job dan ki parti yang am ni la tik la buni job ni PPP tamang yang perkat lo ni tambah tu pa namar bagai ikan biit na si upat ba na upat ba kumbagarong iti ulan ng staff banang iskem upat ba unpat ya kan ikitsukay upat ba unong syair ang bagra kumbagan di ba mandalan ng ipan jira kinisyo pra se let daw to MP pra UMP yado abusan klur sistem modopi kitok hadok kata-kata te imat kibriyo kibalamelin bantrok te kala hi baginum trok mo namardan ga jingong way bala kerni ga jinglien la ban batha kini kibalamelin bantrok kin sukot hidaga thok na kamal yo way usama ubare usama ubato ha kini usama bato ula imna kan cinto lagi pau tadi gisnan lega pai kempang bau dalam kempang usnutu bangata jimpang kala bangkiayo usnutu baumla kerta usnutu imam bau sayapno uang ni kikmedi pas ngobhase khot nong yalam niam ban pendoyanga khot si igi pastor ban pendoyanga ngam solong shu bana lagi dai ingla khot lawan utau pastor man penduai u baranda ule penduai ude ki pastor ki ba kata ga jingja ga di ga belakam slam udeng ye kata ga paji ka basu wa bat gong to le slok itu nong tu ul ai ga jikai ude ban kala ga bumut tu to nong tu ruang to ala put jumut bangan tu su nang lismat bangan kala bumut no hadirin ketawang tongan duai barang tong pastor ula duai ada yang amin upai nunung tu daya tong pastor bagi bayin ke orang liu ya pakai ngapor mo uko amin peje da beji wang ka beji kan dan syu ka ada naga ketijung tonong tu udang tu ada dia nak lemat jamu dia bro mana lagi kalau dia kecimlian kakti kala syu yalamhi kini kena alam kini kena sutak yang pada menda lakan no posnem kini tan top yang menda benang bau MP yo absan kedur sisnam hadu kata kim salia syu nomor kila melen ban top yo pada nata ko ki pada be yang hablong ki pada ki husial yang hablong ki pada ki start yang dai ban nget